Halo, akadonga saha porsiawan. Di son, aku neng membagi kiat-kiat menghemat listrik. Jadi boleh salilingon balga pembayaran muna taringot listrik setiap bulan. Boyo ihutunon ni akadongan langkah-langkah na huwainon dijamin pemakaian listrik pasti hemat setiap bulan. Jadi paruh kamu akadongan manat-manat songono ma kiatna pisit tamu ma mulai sian 0 saha tusia 0 saya 2 tolu 4 5 6 7 8 sia. Nah dukoni itortuso mahita lao non langkah berikutnya nyon leteku kamu sebulah birang dah omai bana. Omai bana jadi dijamin bolos songoni baik kamu tiap hari pinomat 6 jam pasobuhamu songoni muluboi 10 jam dijamin hemat pembayaran murah setiap bulan. Selamat mencoba. Mau lihat